Lwami hayi sekuvele kwashuba sekuphelile ukuqagela njengamanje njengobona-ke igcwama elisha seligcine liyembula imoto. Uzokhumbula ukuthi izolo lapho sithombe lapho khona-ke imoto ibimboziwe, kanti-ke namhlanje lihambile laba live laphana-ke epage lalo imbulwa imoto ebhaliwe ukuthi-ke SK Mthandeni addiction. Yabo, imoto ekuthiwa yenzelwe yena, ifortune ekhona yona, kodwa le yayibeke isi-edithelwa yena ngendlela yakho. Ngeke ukholwa-ke mlalelo wami ukuthi imoto ibhalwe ukuthi njengoba usubona la ethombeni ukuthi ibhalwe ukuthi ilembe SKGP. Ngane zakwethu sijabule kakhulu for impumelelo yeGcokama nendlela elenza ngayo izinto, lenza kahle izinto ngendlela yokuthi alikhulumi liyenza isikhathi esiningi, futhi-ke lizame ukudefenda nalo igama lalo ukuthi lingapheli emehlweni abantu. Ngiyafisa ukuthi ngizuvula lakho laphana kwi-comment section ukuthi wena ngampela uyayivuma le ukuthi imoto yeGcokama ngampela-ke manje iphume esitolo ibhala ukuthi ilembe SKGP. Laphinda futhi bakuvezela laphana-ke ka-Toyota eBhalito ukuthi-ke imoto yeGcokama izo-inshora for 1 year, i-inshora mahhala noma ngahamba noma ikuphi noma ngaba kuphi. Uma iba nenkinga bafuna ukuthi eyilethe khona lapha yaka-Toyota then ikhandwe khona. Ngane zakwethu siyajabula kakhulu, hlala laphana ku-comment section ngizovula ukuthi thini ngalolu daba. Danko.